Yani betimia kinangia tinga swala kimingi na ndimeso na dawati singa letala atiba akwa singa ti dali moti be Afrika dali moti lengo sunga na tisiriri ababa mama awa be Afrika la suka kuna dawati singa letala mimuna la konzoni gango na yacha kuta sangutieti la kuisu akutalita sangutina ketunga so biati korofosa considérer le gubiri na mbageti sakati useni so akina mbageti bimboti utani sigulu zibiri loza kozo teneti le krengo a kusalati sarango wati dada na legeti la so ina tene champ solaire fadala kmanda sangona ndoni na takota sanguti so daltia wago singati Martial Vivien Bofo Eric Vodakba ngana mati Terence Ngoy ngana mbage le solo kinaliti bumbi so derna tene garit so ke yapakala na lamo Lucie Valentine so lugutiro birla na mbageti vakati damara si lugulu sara lumo aminagba na awabi Afrika so ngutala ke dapepe si ala ke upona mbagi kasera ten a personne vulnérable Justin Kakodamba akemuna ya sango ko na ndoni na cha futa sango tetila kwiso na sangoti angiati nguru fade ala ke banga ala ke mapikango lisuroti wagusingati Virginie Balozulu na yapakara Constance Gunibanaso ala ke pika so mingi na ndoti tongana sia masikati na ndembe sora ke leketere tala na legeti ndembo ti maboko wa handball ti tene ala gukikereke na tala ngusake ga na mbageti Cameroun ti pika ndembo na eleti be Afrika akotala tsa sangoni la ke gufatona tsa sangoni ko akona akko biati kodo fosta considérer le goubi na mbageti sakati useni so akinati bimbo ota si biati kodo goubi ka lozana cc cause teneti lekrengo akusala ti wati dada so ke du tande na legeti ala wara champ solaire sango ko ndoni ndalti Martial Vivien Bofo Eric Vidakba ngoya ngana mati Terence Ngoy Ngurubia na legeti bangondo ti biati kodro kuta wafango meti Faustin Archange Twadera na legeti poroso ti loso si aba teneti mungo wa na amulegeti be Afrika si luguna dabia ni ti tene na legeti mungo maboko na la sosa ki maboko na koroti be Afrika teneti wati dada luguna da ti tene a lekere kuta yakati wati dada so na legeti sakai do danila biati kodro a bwe na lapara si na singotela ka na yakati wati dada so iba eke lewo biasusi mekeba tene nduti a grand travaux Pascal Koya Beli bida ngana la so agana pikotinu simo waranga kota wenda chiendo kwa chi emerka amo wara ala susi akesara kusala na ereti bumbiso aida tene Jesu si ala sunga kwe amona titene ala sara kusala na yati kota yakaso titene logwe loza beni kota tableau so wala tene pano solo gani lozia ngani beri da ala susi amuna pekotino aikere beri susi aba tene ndochi wati dada na territory na mo wara beri susi akiba tene ti a turugu ngana beri kubuti gati kodro titene ifagi ala so lani twanaigaza gereti kwasoge biba na pokoni agi kete akwana ketambula na loro titene population ti bangi awara wati dada parce que bana ndembeso wati dada kena pali quand même kete parce que de l'état ya kemingi matiso capacité de production tina kete mena kwaso sala ge fada muna nduzu kete emba encore tisara ambina pialo titene agona devant par exemple tonti soniso ngati pika patra na aitati tije sur na gouvernement émirati so inale matériel tene sara kwasoge titena zafa de so batterie titene na bikwe ikwarawa et puis aussi na kotalanga aussi et donc timbi beti ndanjere mingi sumbi ba kwana ketambula laso akamba ni kwa la binyawe wadeso gazi anga tizango apa niso mi pensais na tikete ngo fade wati dada akegolando tiso et que produit na boilier na sacré un aussi wala iti fana le tena ekilani na lango balako na oshoti nzeti kukurungu sekuse balusa na oku si biati kodro Faustin Archange Twadera agolani aza kozo tele ti lekerengo uta yakati wati dada ti sakai 2
sango ti kodo benu bia solo ke batene ti seninga na tinjoni ti awa be Afrika wanganga Pierre Somselo wartilo fadila sola na kubuti kusala tilo bumbi ti akotazo use ko joni avec le solo ke sa kusana ko se be Afrika na eritindo ko sa de natene oinem si so ke mbrumri ya paka Aissatu Gise Kaspar sina pe koni benu bia Somselo ki lo war na kubuti kusala tilo benu bia solo ke batene ti kusana be Afrika ani Michel Mwanga sanko na ndoni ndalti trésor getero ngana rock chakba kojo tingingo tereti beno biaso akibando nandoti seninga na awa be Afrika wanganga Pierre Somse aba dutingoti losolo gana ereti oyem na kodrose siti be Afrika pikango pataratala amulegeti tene ala batungana esi ala limbiti kanga lege na mboma ti ver de Guinée so akisara sana na molengeti kodrose siti Afrika yainda ti we maga tene a bambi ti tene pika patra ndi tene ti kwa ti maboko le ganga ti tene barambi la dusu depuis sous le sina kodroso ti sara kwa il ide ti batera il a leti kwa migi le ti seni brimi na katikati ti kodro kwa ti wem ti tene ala bando alutia katikati ti kodro azoso aketambula falegi na mbagi et so gana yemi petit gana malade petit gana kwali so medikuta seneso akebwa wala nambo tinangu et puis akmwazo so na kodotigi ikanga legina itumba malati malaso mais ambati lunu na chacha gana iki donc zoni tene zambeni ngo bochi kwa na sese sibumbi ya kodroni use maso isara kwa mbagi na mbagi tene ala kanga chalaka ikanga chiki kete na pikoni kota wanganga Pierre Somse akudati pika patara na folo so abandona nduti ndo kwa bino biati kusala pikango patara na poputi azo use so amulegeti tene ala batongana yensi alimbiti za meni ndo kwa so akebandona nduti ateneti kobela na kodro seseti be Afrika ala bague so ministre use là et qui n'en donne mais et qui plus que ça à la stenti sigiti à quel quota parler naï tenti seni à quel quota mama chitenso à préoccuper bête contre na lidi et nayati dans la banata quota vision chulo de tenir protection pour tous tenti assurance maladie à quel itachimba t'envoyer de ça t'es loi mais loi à dasso azan nayan. Mais actuellement, ceux qui vous n'ont pas le téléphone, urgence à état. Parce que la population, a au point dans le domaine de santé, donc, ils amènent un gros social, une assurance maladie, ou à raccordé, ou à randara, qui tenait, ou à bé Afrique, à quoi le arrivé tenait, le soigner terrestre. Fanala so, a tingo terre ou c'est, ti, le solo qui n'a liti, ndokwa bino biati seni kota wanganga Pierre Somse akanga kiangani na yati neni pendre akamati kusala sango ti kodo la kwe binu bia solo ke batene ti fango ya kanga na ti moingo ti akete kodo gismala amza lo na awa kote kwa so ke sa kusala na tindo kwa so de na adjectif kaf si ala sala fa de tambula ti kusala na ndapreso ti goti baton si awa be Afrika na ndembe so ala lingi fa ti tene ala lekere ay so na tene apave na legeti atene si so kwendalti pialo so sanduku ngati bendo ti gigi bianisi amu ko forondal ni sangu ko nando ndalti Jeanne la kwengana Josué Kobo na bibeti sango kusala nzoni agbene bia otago dati sa tambula ti kusala so ti bembendo mbri na ndoti agireti kusala ni tonga na ngesi do kwati adjectif kaf akesara kusala ni mamboko na mamboko ti tene ala sara kwesi tene ti pave so ke sara na lege ti tene alimbi ti gata tene ti mu mamboko na wa be Afrika so ke na ti kpale ndal tamla so ton so inga tona bike gismala amzambi na aita timbi use ministre bike ministre agriculture ina ministre urbanisme so ko bando na leke ngola ti ville ti Bangui na ministre travaux publics so ko bando na ti ngolege igala so kete tamla pasio inga tene gouvernement na Banque mondiale asuma boko na bitimbi ni pialo so doit tenir aleke aya tu vite Bangui parce que là ni
na temps na mbina ngu so on iso tene inondation amu, c'est-à-dire deuxième arrondissement complet ngu ya pa muni. Et puis na pikango yango so gouvernement pika tene asara assainissement le kayata canal so tene azwa ponoti inondation akai. Et tene ni la imu iso canal aviation nati aviation nati enam na mbin so akti na bagiti ville aussi so na mbiye na tene ngbasara kwane. Et puis tene mbrimbiri akanangia na besi la so igaiba atkwati assainissement ni a unjita pendere. En principe il doit go faire une inauguration. Mais iso de tene undani igundani encore mingi yiso ndara so amulngeta adjectif kaf awara na ndoti projet so ala sara si asara meni so tene économie alors meni kete koforo na tertingi so banque mondiale muna yiti tene ala sara iso tene pavé na aligi so use so na terta aviation asara na pavé na ndoti londo azuni kwe ayukanga on marto na mamboko chala si ala kipika yati akota tene ti wara mbrimbu yeso ajirini atene pavé ndali tinzoni bangondo ti bumbi tindo kwati adjectif kaf so si lo rokoto ambena ketanginza solo warani na ndoti pialo purkak so bumbi sandu gunginza wara banque mondiale agodati muni lani na ala. Donc à quoi so tondani aninga kojoni baji na devenu a sala na akanoso itena avec asi dutingo chazo rinjoni na legiti kusala so si chef du projet bi Joël qui na ligne à la sarani à sa économie. La économie sur la sorso là c'est là ça tenani qui s'amène expérimentation tisana c'est à pavé tena qui tena à améliorer quand même terrain donné. Donc depuis à peu près 1 mois et demi là si à la compter là ça pour ça la digue so c'est là qui est posé à pavé ni so. Donc la fin de juin et qui si on a payé si quoi tambla Johnny fade à pour ça là qui on dit alimbe wa be Afrika inga so teneti concept genre akina neneni sina ndoti londo molimu ngati ba awali na yati sango kusala tungana akolinga Imbala kuna tia sango ti kodo ti fanala so bumbi ti akota so akebulu tala mingi na ndoti teneti dengo buze na be Afrika la ti fala so la na ti meni bengolingo tala so kwe ati mule gena ti tene ala batunga na isalim ti tene le gere ti akode ti dengo buze na be Afrika faso bumbi so abundo la fade na dalango ti le dio plaza na bongi Martinez Gayo Ken Privali Kundu ala kwa kefad na mbagika sango na nduni na yati kota Timingo tereso ake mulege na ala soko atisala ayati pataraso titene ala batunga na yesi alimbi bien akode si ayeso kwe aike amosoro alimbi titene aga na kodrotie azingo yanga ti kota Timingo tereso na yati tensi lolo sole ke tonga na coordonnateur ti ketengoi ti ikompet mulege titene lo musingila mingi na ti musingila mingi na a effort ndende so si gouvernement ti kordoti ya sara si awara kete monsoro na mbageti kota mamangi nzaso ayiri na tene banque mondiale ti sara si pialo so yani akiri akono ima lo so lo eke gbeyon bia wala ministre conseiller na primature e bombi geso ngbanti so mbeni mission ti banque mondiale aga ti tene a discuter na ye a échanger na ye na ndoti comment que projet e-computer que fonctionner projet e-computer comme projet so gouvernement za CCE grâce na iso na financement de banque mondiale. Non, il faut que le gouvernement là non il faut que le améliorer le climat des affaires. Climat des affaires a tient à ça tene à zo so kana nginza à zo so privé. À la tis na RCA on a so na meko do wande aka kete nginza sala à la gare investir na koroti. Moi mlingi na quoi mais il sera ton il faut y bas à mbeti so na et que la loi ni quoi il y a la bâti loi il y a un code de commerce il y a un code de travail il y a un code de PME mais il y a encore à loi so qu'il y a un texte d'application d'après c'est-à-dire à kete à kambani c'est to mozala na ya ni ko na marche à ketapepe c'est non il faut que ça mène étude et ça étude ni quoi et bah soit à tiazo andia so tiazo et moment est complété nani titene ezana avancé deuxième ni aketi so muguna iso tonga muguna ta bureau ngotu unda ta mna mo so code des impôts parfois au mo ga demain au mo ga mbeni demain au akedape au papier manqué fadi so moi même nous sommes akeda to isra yini awe
akeza be base de données et bombia code douanier code forestier code minier so ko eza place ko la timbeni base de données donc mo kana birao mo kana berberati mo kana New Delhi mo Washington mo pega no machine ti mo we mo ko wara ni so donc mo bani kwa aussi faso mo lonoka mo ga mo investir en koloti akenzoni inga itene na yati Chimingo Tereso akota tene abagigi fade mingi legi akona milita akota tene so abagigi Chimingo a patara na popoti ala so abandona ndoti public ngana ti privé. Sangoti kodola kwe yapaka na lamo Lucie Valentine solo kina litibumbi so dena tenegari so logotulo na ndainga so on ambagiti bakati damara so kina bagiti Don Bosco la solo ko kasi lu muma boko mingi na wa Afrika so kina yati RS ya ko pono na mbage kaso era ten a personne vulnérable. Justin Kakodamba ina passé na mbage ka tongana asango na ndoni abagi gina ngusa kuse na ndoni barusa na usho Fondation Garine na lamo Lucie Valentine asa kusala mingi na tereta umwanga na a yindu tilaso ngoti awali so on mbango miombe si awara mungo maboko ti ndokwaso na legeti amanangoye na chifungo bongo ngana agyango akobe ngana dingoguze dacha kusala sosi abatene tikonomi abagigi tonga soti tena mulege na ala sotene ala mutereta la na charge ti lo sosi lo ke mokonziti fondation so logoda na yati matanga so ti tene lomu ayesu saki akobe ngana akobe pepe na awu mwaso ayini ayeke tonga na aloso sucre a détergent en poro si lomu na la ti tene amulegi na ala so saki awu mwanga na a yindu so saki na yati pale ti tene ala wara kobe ti tene ala te lango oko na oko yesu apusi mbiti mu maboko parce que ba awali mingi à la Gune école niveau de l'avancée mingiape donc niveau de l'avancée mingiape c'est le créé ONG so tanti tenait il pousse capacité de wali à Guna Ndozo après il se donne formation de base na wali tenait à la mandaye à la inga comment à la petite défense de ça bigi bini ya côté wa intérêt pour qu'on l'appelle mais bi pousser titendi aider wal ti kodo ti visiter à la Gonandozo vision ti tite bando na baki damala pe bando andoti territoire centrafricain ko ti tene fafato bientôt même na lango swande ike Gonanda vakati 5 kg donc so na itatumi sur la terre timbi ali makai so gona vakati 5 kg ti distribuer après ike Gonanda ngonda ti distribuer mungo maboko so ke mungo maboko personnel si na itati so aga personnel ade wa mungo maboko timini ti zoape le mungo maboko so ga membre ti bureau ça contribution volontaire ni la ça si mu maboko nazo beni oko ti ala so si awara gbaso lo façon ya si beti lo tenti yeso a mu maboko na la ti tene ala awara tene ti lango akona oko ya ti beti bi asi na kotanya mingi maboko so agweda ti mu na yi ya wani ve iba pasi i onso azo ke fa peko ti ni ti mais yeso la signa miso vraiment agbobeti mi association ni anternandi ni pika sako enjapa abinini tenini aganga joni tindo kwaso kusala so agati tene amunga ngusi fadi ala ike gona dawa encore ti tene ala fa yeso na ambini azo si ala go ti unzi yati gbata ti bongi kwe ikezi fadi so lege na wagosinga ti Prince Junior Malia votu munane asangoti kodowande itondati asangoti kodro wande na kodro sesiti mali na pekoti lango use tieti nganguso atorugu paleti jadiste asara na tereti azunamba genika so na yani benyo biaso akibando na ndoti atorugu kota wakamba Sadio Kamara warakwa kojo benyo bioti kodroni Abdoulaye Maiganga na losolo kibando na ndoti kunduti a wabata lezuti ketengoti kodro sesiti mali Malik Jai ala kutabiriti ba azuso ala waraka na dalopital ti Bamako nanga bumbiti atorogu timba genika fatilo lotene lokeza pepe atambo ati kusala ta torogu so akemuna la legeti tene ala kiga la bembendo njoni nandoti region ti Kidal ke biati kodro seseti Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso lokotati mu la para tene ti meni tambo ati kusala na kodro seseti Russie na lenga so a on eke kojo tambo ati kusala ti lo na pekoti so agoda
ko ti sorolo ti tene lu gagbia ti kodroni atambo ati kusala so ake mungi na lo lege ti tene lu pengba zoni mango terre na popo ti kodro ti lo ngana kodro si ti Russie na lege ti atene ti angombe ngana ti atorogo angu ti wati dada ngana tene ti fango zoni mbeti na sinda sango ti angia ti nguru ti konanda ta sango ti la kuiso ake ti so fadela ke bana ngala ke ma pikango li soro ti wagosinga ti Virginie Balezulo na ya paka Constance guni bana na ndoti tungana si amolenge wa be Afrika na ndimbe sola kele ketere tala na lege ti tango ndimbo ti maboko so na ten handball so ala kele ketere ti guna ti ko takapati tango ndimbo ti handball so ke jande na mbage ti Cameroun sango na ndoni bumbi so akena gbele ti bumbi ti ndembo ti zangi alondo ti sarambeni finingia cha wanguru na lango baluise na uku ti nzeso ikida so ayere na tene ligue ti champion na mbagi ti akuli bumbi ti nutek nga na ti tondema si tondema a sobenda na ndo ti bumbi ti nutek nangu bale omene na ndo ni miombe si nutek angba nangu bale omene na ndo ni omene ima lo so lo ke capitaine cha zo ti pikango ndembo ti zangi ti tondema oui derrière ti mi andiare mingi nganga ti so i va to te ti fade na début ti match rasi na partie ti mi to fade essayer ti fléchir kete mais il va que quand si muna ya mena directif fade asasi il respectait ni il a aidé ici oui gagner match garder nganguti ni jusqu'à la fin du championnat landais et il a que la détermination ti a coéquipier ti bi na saison sans l'équipement des champions ifana la so centre Martin Ngoko asarambeni kotangelani na legeta tango ndembo ti amasika iba finia ya gamingi ya masika ni alondo nganga na tango ndembo ti nzangi so yani gugera ti awa bango dalimo ti be Afrika nganga ti sango na ke fade na ndo ti sango ti ndembo ti maboko andaka iba nga ima a sango ni so iba na leti limo ti ake asango na ndo ti ndembo ti nzangi bianda ke gina ndo ti asango so si asango ti la kuiso akondani musingila mingi na so fada ti si abanga ma akona ko asango ni kwa yako ala londo pepe nganga ti na ti kete tango na nganga miambe ti la kuiso fada mbiki kim ndo so ti mo la peko ti asango so ko na ngati mundu France ala mwanzoni